Io fatalo fatto nei vai le fiafi il suafa manu malo Yesu Keriso, malo so fumunwia. Lisi il neotato por calame o le Moli O Le Ava, sa poponga fo i mol nei vai yaso, ina uo tato lia mai il teita inga le tua i lo so i fua malo ne yola, tato feiloa e le lofa maleanga leo lo tato mteisili, il tonu o manuia lau folaunga, mai lava i le amatanga lo nei vai yaso, se io mai fo i le aso muli o le nei vai yaso, tu maule le leo le tua, tu maul fa maoni o le tua, tu mau mai fo i le tua wa o ia o so soani e le tu la fo ina i tātou, e fa pena lava o na fa tasi mai tātou e o i lava i teimi o whaingata, teimi o le veso wa inga, o lo fa pena lava o na tu mau o ia, o le fa unga mai le tua, o ia o le fa maoninga mai le tua, o ia fo i e mawhai i tātou me o malava. Ia, fa talo fatu tātou Paul Kalame o le Moli O Le Ava i nea fiafi, e au na le tua, o lo fa pena o na tauwalanga le upo le tua i tawhai fia o se o tātou tunu ui Samonei, ia ele ngata fo i lea fa talo fatu ia au na le tua o lo lala mpapa au ia tunu fo i fafo, ia ua lava le taua suina o le ipuvai o le ola, ua le manuia o Samoa mon tangata, ia mso se tasi o lo fa pena o na avea i mfamnianga le upo le tua. Ia, fatalo fatu i wompa anga o tātou Paul Kalame, o lo fa penao na multa ia o tātou Paul Kalame i leva yaso, ma leva yaso, avea mfamnianga le finangalo le tua i lo soifua u auna, soifua fa o ngaina, a o moa o tātou waso, i le malosi mai le tua, ma le soifua manuia mai lo tātou mtai. Ia, vi ia le tua, talo fatu i a Samoa, o lo o mai moa whafonga mai fo i lunga o penga tuwhailangi a mai se o tātou alaata o le RCTV, malunga o le Global Kingdom TV Channel. Ia, whaaftai whaaftoa i lana uauna i a Pastor Mike i a malpulenga al Global. Ia, mo le lango malosi il tātou Paul Kalame o le Moli O Le Ava i leva yaso, mleva yaso, whaipa anga ai ma le RCTV i lana uauna sungal vengainga ya Paulo ya maisol pulenga o lo ngafa ma le unanga matango fie i leva yaso ma leva yaso wa lava le upo le tua ina yautu pupuina loto mafinangalo so tanto tunu o Samonei ya maisol fe awol falotanga mo ilanto uma ile faya filifilinga e talia Yesu e fai mali imfaola au tanto ya ile neila lo langi. Ia vi ia le tua, a talofa tu tamau, tinau, talavou, se o lava i se au pito iti, tino lau telo keriso, ma lo so i fua lau lei, ma lo le fa malolosi, ma lo fo i le bava yatu i le tua malon finangalo, el tonu o leu tatu tu vai mai le masina munimuli o le neita usanga, ai le o le la sanga muli o le savalinga o lo whauau lava le tātou savalinga o le masina na o se masina maso malona whaitawina ia ai whauau pēr le tātou wholaunga ma le atua i le nei tāmoenga o lo tātou iai le ala tanu a whapenaona whataulanga i tātou e le atua ma la fua e whapenaona o tātou tāmomoe ai ina ia o whapenao no tātou taunuu i le wholaunga malon malisi ui o le sāwalinga ma le tāmoenga o lo tātou wheiloa i ai ma lo tātou wali i whaola o ia foi o le whaamasino tonu o ia foi o le tupo o Yesu le keriso le alo pele to tasi o le tātou tama. Haleluia. Ia vi ia le tua o le au whaia se talo tātou anga i fo i tono le fionga le tua, mai se upu tom tawina ai lo soifua, au na i le tua, i le nei au ngā tupulanga ta mā whaaftai tele. Soifua lava pēr la uofia o le ola lava, o le ou le viinga, o le ou le mamalu, e la ei oi le viinga, e pa ia lava la uofia, mātou whaaftai le nei awanoa ma le nei lao si tiatu ia te oe le whasoa si tiatu ia te oe tamā
le Paul Kalame i le alu o lau upu ma le mana whaua i le mea whainga luenga whatawaa au le whaafonga mai moa mai fo i au tangata lunga o penga tuwhailangi ma lunga o ala ata le Global Kingdom TV channel a toai ma le RCTV ina wo mātou tutu whatasi e tau whai a tia ele malo le tua ma tau alanga le upumoni o le tala le lei o le whiau o le whaalutanga o le whiau foi le o le salamo mo soos tangata e whapena na liu liu lo na whinangalo e ala i le ngalue atu ma le ngalue mai ma le ngalue ifolo wanganga paia i le upu o le atua o le fatu le leilea ina ia whapena na le whanol tangata maua leo le whavau talo ia whapena na whamluia i so se loto o le a whapena na whalongolongo i la upu o le a alu ma le mana whapena na whasaoloto whapupula ngausia le a mo le polonga whamalolo se tangata mai ma le sini o le whamoe moe ina ia maua le tangata le whamoe moe ola e ala i le keriso manu malo mātou whapena na whaptai fo i le viinga ia te o le tamau no Yesu. Amene, ma amene. Ia vi ia le tua tu e whatalo whatu tātou Paul Kalame o le Moli O Le Ava il swafa whapelepele o lo tātou ali o Yesu Keriso. Mai le tātou tusi e maua mai le Roma e se fuluma lima a olona foi upu e wha malona foi upu e se fuluma le tolu. Roma e se fuluma lima a olona foi upu e wha malona foi upu e se fuluma le tolu. Whapena ona fai matus whavae o le tātou whasoa il nea fiafi malona taua fai maile fionga le tua o mea uma fo ina tusia na mua na tusia ia e hawa o mai ai a te i tātou ina ia tātou maua le wha moe moe tupu mai i le ono sai ma le wha mawhana whana mai o tusi vai mai al foi upu e se fulu mal tolu o le atua foi e tupu mai ai le wha moe moe ia whaatuma wina o tou e ia ile oli oli uma a toa mal file mu ina ua wha tua ina ia tele lava lo o tou wha moe moe ona o le mana o le nganga paia haleluia o le whiau e wha pena ona whasoa i le nea fiafi whaperetania Hope Generation po se tau whasamoina whawhaingo fie whamoe moe mo le nea unga tūpulanga o te leo talanoa atu ia i la tau wa whailangi a le wholaunga whautai le tua mo i la tau na mo i malai le tala le lei na o la tau whapena foio na o la tau whalongo mataofi masapia le whamoe moe na alanga i lo la tau ngā tūpulanga o te leo talanoa atu le tūpulanga e le i whapena o na tū vai la langi le nei o lo lumanai matatou o le whiau e whapena o na fito i tonu lava mole au ngā tūpulanga le nei o lo soifua maola o lo whapena o na iai le lalolangi le nei wa laiona au maile au tū lea Hope Generation o tangata o lo soifua pea o lo maua le avanoa maua whapena o na maua le whamoe moe ola po le whamoe moe ngā mo le nei au ngā tūpulanga. Hope is like turning on the light in the darkness. O le whamoe moe pei o le moli e whapena o na ki ina ia sulungi ai se mea pongsa. Ina ia mawhai o na savali il tangata o na whapena fo i lea o na whaasinoala il tangata i mea e whapena o na fia pai ai ma fia whapena o na ngai ai i le pongsa o se no whanga. Hope is like bringing joy into a sorrowful situation. O le whamoe moe pei o le oli oli lea e na te umaia se toa file mu i se finangalo o lo whapena o na le mautonu. Hope is like introducing life in a scene of death. O le whamoe moe pei o le ola
ua whapena ona taunuu mai i se tangata po o se vaenga o le savalinga le tangata o lo whapena ona whaafesangai ma le tali whanonoa o le oti po o mawhatianga o le oti o le tuuvala ai o tangata mai tangata ono o le maliu ma le oti ma le vala au paia le atua. Au le whaftai le atua ina ua whapena ona ta ua i le Roma le se furu ma le lima o lona foi upe wha. E whasino i a fionga le atua e whai mai o mea uma foi na tūsia na mua o le fsili o le ale vaenga le e whasino i ail fosfaitau o mea na tūsia na mua o le whenga inga tuai o a fionga le antua na whapena ona tūsia e ana uauna le fa maunia e le tusio e peru. Aolona mtau mua fai upu mua. Fai mai sa feta lai le tua i ta mama le au profeta. Iaso o le tuanai. O le whenga inga tuai. Ai fai mai iaso e ngata ai wa feta lai o ia e ala i le alo. Haleluia. Au le fa penao na au mai le vaenga lea. E toe whafoi e li tangata whaitau i tua i tustusinga le tuspa ia o tusi e toluiva o le whengainga tuai o tuspa ia e whawina o le mana vaola le atua o lo whamaumaua le fofoanga na whai e le atua fofoa o lo whamaumauina ia le tangata mua ma le folau mai o le tangata ma le atua i le langi nei. Ma whapenao na whamaumawina le nuu na vavae mai e le atua mai le tangata o Abrahamo e amatai ai whapena foi o na whailoa i ai whengainga na whai e le atua i le whengainga tuai. I teimi na whapenao na tofo ina ai le whatuatua o le tangata. Teimi na whapenao na mau ai le malu o le savalinga. Teimi o le mole mawina o whamanianga le atua. Taimi o le moli mawina o le lei o le atua, ma taimi foi o fesoa inga. Taimi na ua whapenao na a whatia le tangata i le ngalue ma le ngalue atu le ti Apollo mana au. E whaaleanga le tangata ae na whapena lava o na lavea i le atua. Na whapenao na whaola le atua i lona nuu. Na whapenao na sapaia ma whapenao na siia e le atua e pei o aeto i lunga o na apaau le nuu o le atua ma whaola mai tutono ai kupito ma momoli i tutono o le nuu na fola ina e le atua. O tusi o lo tala noa mai i le atua matautia le atua whaivavenga, le atua e whapenao na ia amatamea se mea mai le ai o se mea. Ma le atua e mawhaio na ia whaia mea, mai mea na ia whapenao na whaia foi. Ma whailoa lo na matangofie, whailoa lo na whamaoni, whailoa lo na alofa, whailoa lo na osi whengainga, ia i la tau na osi whengainga ia i le atua. Ao lea wa toe ta ua e paulo i tusi o le whengainga fau. Ma toe whatepa le tangata whatua tua kerisiano, i tua i mea na tūsia i le tuanai. O lo whamaumawina, aisa, leanga iailo na tāua malo na ao ngā i le tangata e tāpua i le atua soifua. Ato ai foi ma le tangata wa le aiso na whamoe moe, e li liu atu le taumatau wa le tali mai, li liu atu i le angavale wa le tali mai, ma whapenao na whapea ai le tangata, ai longa o manatu mai se isi, ai longa o toi ai se whamoe moe. Ai whawhetai upu whawina o le tuspa ia ua tūsia mai ai le sāvalinga tangata i le tuanai le whangainga tuai ma le atua soifua. Le whapea le upu le atua o le paia o Israelu o le atua o Israelu Abraham o Isaako ma Iakopo o ia foi lea o lo whapenao na soifua e o mai ai le asole nei o lo whapenao na tatala mai o na ao i le tangata wa le iso na wha moe moe
se i tufa mai ai le wha moe moe, mai a te ia le atua soifua. Au lea le wha maonia, ia fionga le atua i luma i ilwhenga inga fau. Fai mai le lua peteru o lona mta upu mo mua, fai upu e lua sfulu fai mai o tātou i lole lei. E lei wha penaona au mai fe au wha valo anga, prophecy of scripture, o valo anga na tustusia o le tuspa ia. E lei amata mea mai ia le tangata, e lei wha penaona whanau mai i le mana o le tangata po le loto o le tangata. Fai mai, for no prophecy of scripture comes about from one's own interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke, being brought along by the Holy Spirit. Ele ia mata mea valo anga ile manao ma le loto o le tangata, ai o tangata o le atua, na whapenao no Sofia e le atua, na whapenao na pai ai le ngā yoyo le ao le atua ma le feta lai o le atua. E ala i le fesoasoangi ma le teiteinga a le nganga pai o le atua. Lele sa o i upo Paulo i le lua Timoteo mta upo e tolu, foi upo e sifuru male ono male suma le fitu vai mai, o tusi pa ia u malava, e mai le nganga o le atua ia, e au ngāia o hao e o hai e wha tonu e wha poto, au lele e wha penao no fsiligia, o fea e wha sino iai, a fionga tustusia ia, po tusi pa ia u malava o lo ta ue le apostolo, wha maonia fo i e Peteru, o lo fasino mua lava i tusi o le whenga inga tuai. Muli ane mai ai, wha maonia fo i matusi o le whenga inga fau. Haleluia. Au lea le taua i leanga o le whai mai, na tusia mo i tātou, ina ia a o i tātou, a o i tātou i lea, a o ai mea na whapenao no tātou maua mai a i lātou, na sāva vali ma le atua i le whenga inga tuai. Ina ia maua i le tangata le wha moe moe. Lea la sa o ai upua Paulo i le mua moko nito. Au lona mata upua se fulu. Au lona foi upua ono, mal foi upua se fulu mal tasi. Vai mai le fionga le atua. Now these things became examples for us in order that we should not lust after evil things as they also lusted. Vai mai, ua whapenao na tā pena e le atua, matusia e le atua, ia mea i le whenga inga tuai, e peo na moli mau le au profeta, matuspa ia le whenga inga tuai, ina ia whai mawhataita inga, ia whai mawhawa onga, mō tātou leo ngā tūpulanga le nei, ina ia whapenao na aua foi nei, a vanga otu o tātou loto i le leanga, ma le amio e leanga, ma whapenao na whamaonia le whai upo e sfulmaltasi whamai. Now all these things happened to those people as examples, and they were written for our instruction, to whom the ends of the ages have come. Whai mai, na tutupu fo i mea ia i lantou i le whenga inga tuai, ina ia whapenao na whai mawhawa onga, whai malapata inga, ma ia o mai e foi tātou, tātou o leo ngā tūpulanga o aso e ngatai, leo ngā tūpulanga, leo ngā tūpulanga filifilia. Lea ngā e mawhai o na avea leo ngā tūpulanga filifilia le nei, ma ngā tūpulanga e moli mawina le whari mai o keriso, e ave ina e leo paia i lunga o ao e wheilo ai, ma vatu i le paia o le atua i le langi. E mawhai o na tupu i soa staimi, ma whapenao na tupu i le itu la, e le o iloa e le tangata o le awhate ia ai o ia, a ieilo na tāua, whai mai a o tātou whao ao, ma o tātou maua o onga i le lei, mai tustu singa i o le whenga inga tuai, i le sāva linga tangata o le atua, i mea le lei, ma mea le anga o lo tātou mai taua i le fionga le atua, na o tātou a puti la ia le mata ofi le lei, e la whai le leanga e awane o tātou tāofia, a ia whaima o onga ia i tātou,
Ia ua ne o tātou whapenao na pāu antuai ile tuina nauleanga sa fia ilantou. Ai o tātou taofile lei sa pulu nau ilantou. Ile maavtanga ma le savalinga ma le atua, ma le upo le atua. Lele tāuai, o le iloa o le tangata o le upo le atua, o lo tusia ia fionga le atua, ma whaamaumauina i talaanga o le tuspaia. Ato ai ma whaamaufailonga o lo ino foanga na whapenao na mori maumai el tuspaia i o ngā ele o le tulangi le na sa whapenao na tala ua el tuspaia o nuu, o malo, o tangata, o mea tau sa whaongaina, o ngā ele sa whai eile ataua ma le ataua, o maunga, o ngā sami, o whengainga na whai ele atua, o le tulafono, o le savalinga tangata o le atua ma le atua. Tātou te maua mai eia o onga. I le iloa la o le tangata o onga ma mea wa tusia i le fionga le atua. Lea lai maua i le whamanianga e whapenai o na whanau le whatuatua o le tangata. E whatuatua i le atua soifua. O mea e whapenao na whanau mai ei foi. Pe a whanau le whatuatua ina watalitonu mai lo le lei le tangata le moni o fionga le atua. O na mwhaila ia leo na whesoaswani ina le tangata ila na savalinga o iai le nei o langa. It will produce perseverance. Knowing the scriptures establishes faith and at the same time triggers perseverance as we journey along in our walk with the Lord and in as far as we are present on this planet Earth. Fai mai upo Jakopo. Jakopo lona mta upo 5, a lona foi upo 7. Fai mai le vionga le tua le utwai tau alfa Britania. Therefore, be patient, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer awaits for the precious fruit of the earth, being patient for it until it receives the early and the late rain. For upevalu, you also be patient. Establish your hearts, because the coming of the Lord has drawn near. Ile monio upuale, ale apostolo o Jakopo, o lo whapenao na umai le tangata o le atua, Paul tangata o lo whapenao na wataiai ma whaingata, ma whawhita auli whamai, i ono sai o tau le usoe, walata mai le fio mai o le alii, ai whai mai, ia pei lo tau whatalitali, ma lo tau ono sai, e pei o lo sai o le whai whatoanga, e whapenao na talia, le wanga mua ma le wanga mulimuli, ma le taimi o le seleselenga, o lo whapenao na te taua i le tangata o le atua, ona ono sai foi, whapale pale, ma whapenao na whawau leanga o lo ta ono sai, e whamawaa ina ai o taloto, ma lou whatuatua, ina wa whapenao na talia le whaali mai o le ali, usoi matua whawhine ia keriso. Le lopo lo e il totonu ngā le mua whaingatā ma tofonga ma whawhita uli ma puapua ngā o lo tā whesa ngai. E loa, le na oe, e le na oe le tangata o lo ui e whaingatā. O la iai fo i le tangata i le isi nuu o lo ui le nā whawhita uli. O lo iai fo i le tangata lotu o lo ui e fo i le whawhita uli. O lo iai fo i le tangata whatuatua. O lo ui e fo i le nā tofonga. O lo iai fo i le tangata i atuna mamao. O tangata o le atua. O lo ui fo i le nalu i tau. Ai o le tali via. Mau pel to vai o lo whatuatua. Ma ono sai mai tuma wai. Leanga o lo ono sai mai tuma wai. Il to tonu ngā le mu. O lo iai le taimi o le selenga wa tapena i le atua. Le iloa po le taimi le nā. E te waaia ai le whaali mai o le alii. Ua toe o seanga. Ua i whaitotoa lo na whaali mai.
ai ono sai se ia taunuu ma mae ale ngā ruenga le ono sai e le ngata o le wha mautuina o lo wha tua a o le wha mautuina o lo wha moe moe at the same time le sa o ai upua Ioanel sopele il tusio wha linga mta upu es fulmal wha a o lona vo upu es fulmal lua. Here is the endurance of the saints, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Hallelujah. Vai el mena failoa mai ele apostolo. E fa penao na failoa mai ele tua. Ia le ono saia i o le tangata o le tua i teimi o vaingata. Teimi o vavitauli. Le upaia. Ai fai mai ei foi. Il totonu ngā le mua lo tau no saile na. E aona tau sta ia ai le upu o le tua. E aona ta tausia i le upu o le tua. Le anga i le totonu ngā le mua whaingata e le taunga malie. Ai whai mai a e tausia i le upo le atua. A e ana i pea i le upo le atua. A e savali i pea i le upo le atua. A e whaawaua i pea i le upo le atua. Ona mauale o lo vatuatua. Wai vai ia i le tāu o le sotanga i le atua o mea i e tolu. A o tātu maua i le onosai. Ma o tā folaua i le upo le atua. Ina o tā taulalewa ai le atua malana upu. Ta te savavali ai i le totonu ngā le mua le afi o whawitauli. Whai mai e whamautuina lo vatuatua i le teimi lava le nā. That is how God purifies our faith. That is how God strengthens our perseverance. If we remain in His promises, if we keep His word, if we continue to obey the word of God, because the more we obey the word of God in the midst of problem and difficulties, the more strength we will draw from the Lord to sustain us and enable us to persevere until we see Jesus. Hallelujah. Lea la sao ai upo Paulo il tusio Tesalonia. Lua Tesalonia o lona mta upu mo mua o lona foi upe wha. Fai mai, so that we ourselves are boasting in you among the churches of God about your patience or perseverance. Le ngai kukusa upu nga. Ai vasino i le on sayo le tangata. And faith in all your persecutions and tribulations that you endure. Hallelujah. Ole ono saia i o le tangata. Ma le whailoa i o le whatuatua o le tangata. E le mou. E le mawai. E le mate le whatuatua le nā. O le whatuatua e whawai le lei i folfolanga le atua. O le whatuatua e taula i le atua. O le whatuatua e taula i le waai i le lii. O le whatuatua e le whapenaona fe mou wai. Aisia, leanga o lo tau hama i le upu o le atua, ma le persona o le atua. Le taua i tātou. Leanga i le asa se tangata, ma whawhitauli le o langa le nei. Au no em whawhitau lo winga lai e sel paneta le te iai. Au no em puapuanga e sel paneta le te iai wa tauna i langi. Ai a whapea o le tātou te lalangi. E le au noa se tangata ma me ta ua whawhitauli, ma me ta ua tovonga. Ai whai mai le upo le atua il totonu ngā le mua puapuanga ia. E whapenauna le tua unoa tātou e le tua. Hallelujah. God gives strength. God supplies no matter what we go through in life. Hallelujah. Lea le taua i tātou. Ona tu mau pe i folfolanga. Ma tu mau i upu na tu sia. Ina ia whapenauna. Whatupu ai. Le malosi o le whatuatua. Ma mawai le whamoe moe o le tangata e peo na whai mai e paulo i. I le tātou tusi lea Roma e 15. Na whai mai nā le whai upo e 13. A o le tua foi e tupu mai ai le whamoe moe. O le alme na whai loa mai ai. E whapongai mai le tua le whamoe moe. He is the source of hope.
He is the person of hope. He is the giver of hope. He is the sustainer of hope. He is the cause of hope. Hallelujah. E leo le tupe, e leo le tamau ainga I le tino le nei, e leo se mea lava o le lalolangi le nei, po le lava. No, it's the person of Jesus Christ. For what cause? Ia fatu mawina o tau e ia ile oli uma atoa malvile mu. Vai o le fa moe mai le persona o le antua, o le fa moe fa pongai mataula I le atua, e fa soa mai e le atua, e ala I le upo le atua, ma le atua lava. Fai mai e punga mai ai le oli ma fa tupula I ai le oli atoa ma le file mu o le tangata. Aisa, le ngau teimi o fai ngata, e te mombia le fa moe e te lua fa penao na folau ai ma le atua. E te mombia le oli e te fa wau ai ma le atua, ma le vala aua le atua. E te mombia le file mu I teimi o le fisoa inga. Ao e tu mau ai le onsai, ao e tu mau ai I le fatu atua I le atua. Le lewe mai, ina ua fatu atua, ina ia tele lava lo o tau wha moe, ona o le mana o le nganga pa ia, ai se wha penao na mo mia ona wha tu mawina, ma wha tupula ia le wha moe, nganga pa ia o le atua. Hallelujah, o le vesosani. God is the source of hope. God will continue to endure with you, that has hope. And at the same time, God will continue to sustain your hope as you continue with the Lord. Hallelujah. Lela e taua ia I tātou. E le pe o le wha moe le langi. E wha moe fai mai le tautinonga tangata e le whatuatua I le atua. E le wha moe le atua mai. Tālo sia. Ai tau nuu le mea. Tālo sia. Ai wha penaona. O maua le mea I hope this will come to fulfillment. I hope this will come to fruition. I hope I have this. I hope I have that. Well, I le mo'onga o le tangata I le iloa le atua. O le mo'onga e tau mate. That's all about guessing. E leo se mea e mautonu, e leo se mea e mausali, le tau tinonga le nā. Aisea, leanga e tau mate. A o le wha moe le au mai e le vionga le atua. O le wha moe e whai mai e te tau ona e maua, mai e te maua I le teimi lava e te momo'o ma e manao ai I le teimi lava le nei. E te le wha pēa whatoa e maua tai ao. E le wha pēa toa e maua le vai aso lea. Taimi e te wha penao na e sauni ai e wha tua ma taula lo loto, tu watu lo tangata, tu watu lo pisinisi, tu watu wa onga, tu watu lo valawina, tu watu lo tolua, tu watu lo whanau. Hallelujah! Ile atua. O le a whai o ia mau atua, o le a whai o ia mau tupu, o le a whai o ia mau walii, o le a whai mau wha moenga, whai mai teimi ale na e fio mai ai o ia ma no fotupu I lo loto, no fotupu I lo wainga, no fotupu I lo bisinisi, whai ma taitai, whai ma wha moenga mo le tangata, ai le ma whai o na tupu, pe ao tātou, le tu watu o tātou loto, le anga le wha moenga, le ao au kuspaia. The Bible defines hope as confidence, expectation. That's how the Bible defines hope. It is confidence. O se mea e te mautinoa, e te mausali, e te mauaai. Ai o lo whapenaona e tausinio e te maua. E mua la lango I le mautinoa. Ai te le I whapenaona maua. Ai mafua na whapenale o ina I le upo le atua o le wha lea, mai le atua. Leanga I kakaunga la lango mua I le vionga le atua. O mea na tusia, o mea ia, o le upumonia le atua. O fionga le atua whai mai, e mavae me uma. E mavae me o le olanga le nei. E mamango le mutia.
ai le mavae ale fionga le tua, e tu ma le lava le upo le tua, ma fuono e soifua le tua. Hope means absolute expectation of coming good. Wa ia ile au mainga el tuspa ia. O le famoe moelea mai le tua. It is absolute. Absolute is something that is perfect. Just as truth is defined by the Bible. It is the pinnacle of all things, a measure umaile me ta'ole upumoni awai o le atua e vasino ia le upumoni. He is the way, the truth, and the life. Tu tilo leila le ta'uol defininga ele tuspa ia ole famoe moele a maile atua. Ese mai e famoe moele langi mavai. Fai maile au mainga el fae pelu o fa winga ino el famoe moe maile atua. Hope is like something that is needed to the ultimate course. Sfade tainga. Taipeia o le mele o le palunga falamata. Le te saune fa penaona palu mo le base o le pizza. E fa penaona au mai falamata au mai mamea fa penaona fa tino inai. Ona e lomi la ia lea. Ona e lomi la ia lea. Ma fa penaona lomi se ia taulo na palunga. Ona tatia lola ia lea. Aisea. Ua o lo na palunga i le texture e te tauana iai. Tai fa pena foi ia le tāpena ina o falawa. Tai fa pena foi le tāpenanga mo le roti foi lea intia. E te lomi ma e palu se ia fa pena na tau palunga. Ua i le texture mo mia e le tangata o lo fa pena na tāpena ina mangase se ina tau mafa va pea. Kai fa penga umale o onga. Olo au mai el tuspa ia e fasino le fa moe moe mai le vainga le tangata e Peru olo o lomi ina ia fa penaona tau lona palunga o le winga le fa mtalanga e te fai tau le upo le atua ma e saune talia le upo le atua ma e saune fatanga le atua se i lomi o e le atua ma fatulanga o e le atua ma tatai o e le atua ma mold o e le atua se ia fa penaona lua fetaia i ma feiloa i ma le atua ina ua mautinoa le atua the ultimate course le ta ua iai tatou ina wo tatou fa penaona iai le lolangi nei. Fai mai el tuse e perum tau po ono foi upo sfulmaliva. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters into that within the veil. O le upul na au mai el tustalo e peru. O lo au mai e le fa taua i le fa moe moe taula i le atua. Fai mai o le fa moe moe le o le tangata o le atua. Taipei o se taula o le loto o le tangata. An anchor of the soul. Longa winga e mawaa e mausali. O lo whaunga mai le term le na e vasino i le taula o le waa. E fa penao na taula o le waa. E po le alava le sou o le sami. E fa upeupea ai le waa lea. E le mawhaia ona e peau ona fa pena ona fa tafe ina va ale pe ave sea va ale mai le nofuanga o lo taula mausali ai kai fa penga uma le fa moe moe tangata o le atua ai taula lo na fa moe moe i le persona o le atua ma fua ona wailo le leia fionga le atua le ala au e te fatua tua na i le upo le atua le ngai ma fua na i lo le atua soifua e ala i le upo le atua le ngai fai mai a upo ta vita i le fionga le atua o le sulu le yo vai ma le malama le yo wala le tatou te mo mi ai le fionga le atua le anga o lo au mai e folfolanga le atua ma tatou te lo ai le fina ngalo le leio le atua au le fai mai a upo al profeta o Isaia Jeremia ile mta upo es full malfa o lon foi upo valu fa mai oh the hope of Israel, its savior in the time of trouble.
Why should you be as a stranger in the land, and as a traveler turning into lodge? O le au mai upo le profeta Isaia, e whailoa tua ia sayuta ma Israelu, o le atua o le whamoe moe o Israelu. Whai mai fo o ia o le whaola i teimi o tofotofonga ma teimi o whaingata. Ai sea o lea e li liu e seai. Mai le whaola lea. Ai sea ua e whirifili e te li liu mai lo whamoe moe lea. O ele nae le iso whamoe moe. O ele nae te whamoe moe i me pala. O ele nae te whamoe moe i me mawhae o le larolangi le nei. O nae te whamoe moe i me lea o ngā. Tai pei o Israelu ma le taulongolongo le profeta o Jeremia. Lo loto e te whamoe moe i le paia o Israelu, o le whamoe moe o Israelu, wa na o le atua o Abrahamo, Isaako ma Iakopo, mai na o le whamoe moe fo i lea, mo Samoa maon tangata, lea ngolo tala noa le konteksto le nuu ma le atua, whapena fo i pe au mai a tātoulo na o onga, mo lo tātou tunu o Samoa maona tangata, a yeise whamoe moe ngā mausali, mo Samoa, o lo o whapena o na iei le teimile nei, o le atua leo Abrahamo, Isaako ma Iakopo. Haleluia. Leo o tātou whapenao nei loa whamai. E le ngata o ia o lo tā whamoe moe. A o ia foi o le whaola. Haleluia. E le mawhai o na avea o ia ma whamoe moenga ian te oe. Pe a le mua i e talia o ia o le whaola ian te oe. Unless you allow him to be your savior, he cannot become your hope. But if you want to become his and become Jesus, your savior, make Jesus your Lord, make Jesus your King, make Jesus your Master, he will become your hope today. E mawhai o na whai o ia, mawha moe moe ian te oe, mawha moe moe ian te au. Hallelujah. O a wha moe moe ngolo mo o ai o tātou loto. O i tonu a lea e wha penao na whai ma wha le tonu ai tangata, ma whano ai tangata, ma wha penao na i uvale i le tele o tangata. O ai tangata ua pule i o lātou soifua, ma fua i sea, leanga o lo taula o lo lātou wha moe moe i tangata. O leisia taula lon wha moe moe i lana wō, o leisia taula lon wha moe moe i le whaipule, o leisia taula lon wha moe moe i le whainga malo, o leisia taula lon wha moe moe i le autau, o leisia taula lon wha moe moe i le oamal tamau ainga, ngā le iloa o le kupe, ua whapenganga le iloa wha moe moe, ngā maliua o le tangata, umalon wha moe moe, na o na solomuli atua o le whainga malo, umalon wha moe moe, ngā wha le kongu ama ngau pisingisi, le wha moe moe iai, umalona wha moe moe, fia ni tangata milionea i ni atunu e mamao, ua pule i a lantou soifua. Leanga sa tele a lantou oa matamao a inga sa wha moe moe iai, e ngā wha pengaonga le iloa i le aso e tasi, ua mou o le toi maua, whai mai na pule i o lantou ola. E ngalo ia i lantou, mai mafua le le amana i o le fionga fola le atua. E le o no mea o na wha moe moe le tangata i so se mea o le o langa le nei se i vanga nā ke riso. Ao i fo i le e wha penao na tua il to tele e wha moe moe i me mawai, ma mea e whano, ma mea e ate le monga monga. A whatia i lantou i le folaunga le iai. Ona li liu leo i lantou i le ava malosi. Li liu leo i lantou i whala au whasaina. Li liu leo i lantou i vaitanga. Li liu leo i lantou i entertainments o le lalolangi nei. Se tau whawhia fia i whalongona. Ma tau whapenaona u mai ese toa file mui o lantou loto. E pangalea e le mawhai ona fo i ai le whawhitauli leanga e whapongai mai le loto. Leanga
e le mausali le meo taula ilon fa moe moe. Le la maua lo ma le avanol ti Apollo e sawai e fa se sel tangata nga oi mafasi mafau matia tangata. Le fa pe naona musu ai o latou loto mafa pe ifo ia i latou. Wa leto yeiso fa moe moe. E leto e manatu mai se isi a te oe. E leto e manatu mai lo to lua ia te oe. E leto e manatu mai lo ainga ia te oe. E leto e manatu mai a uo ia te oe. O upu nal ti Apollo e vase sei na il tangata. O na pule leo le tangata ilona soifua. E ngalo le siu leo le atua. O lo tau manuo e au na le atua. O lo musu atu ia te oe. E me te le liu e hai. Lauva ai. Se e va ai atu le fofoanga le atua. Le anga e feta lai vo le fofoanga le atua. Pe on fai mai salamo is full malaiva. E le na tia e le ise ngangana e le ise atunu. Matu lau. E le o langona ai le feta lai o le si fonga o le atua. Ai o ina fo i te fa pena ona fai loa mai ai le atua. Ma feta lai mai ai le atua. O lo soifua le alo. O ia o lo feta lai i aso e ngata i pe o upu a le tusi tala o le tuso e peru. Au i nā tonua e whape nao no tātou whape ifoi. Whawhetai le tua soifua i le manatu mai. The most miserable person on earth. E leo le tangata e whape nao na leisana me ai. The most miserable person on earth, e leo le tangata o lo ui va vitauli. Not the person that has no food, has no drink, or is going through problems of life. E launga te sia tangata umalava I mea. But the most miserable person on earth is the person that rests his hope on things that will fade away. O le tangata le mawaa, o le tangata le mautonu, o le tangata le eiso na whamoe moe. O le tangata e whamoe moe, mea e mawai, ma mea e le tumau. The existentialist. O le tangata e ngā mangakua, ngā mo le teimile nei, a le mawawhau I le teimile umantua I le teimile nei, because everyone is eternal. Everyone is eternal. Al facilitawa. Have you decided willfully where you're going to spend your eternity? Where manatu I foea, ma fa mautu lau vilfilinga, o fe tonu le fa vavau o le a e fa penao na I uyai. Al taual na o le fionga le tua leanga, o le la unga o le o le feta lai le fionga le tua lea, I le tua na muai malai, na saba vali matangata o au ngā tūpulanga e fio le tua nai, a o lo feta lai vo I le teimil nei, leanga o lo soifua o ia foi o lo whauawina leo ngā tūpulanga le nei, ma leo ngā tūpulanga e muri mai, o le atua le suia mai nafi, le so se o lava I le ngā tanga. Hope outside of God is a false hope. Lewa maoni e le yopu mta upe valu. Aolona foi upe sfulma le tolu fai maile fionga le atua, e fa pe lava ala o I lato uma, o e fa ngalo I le atua, e fa umatia foi le fa moe o le tangata fa le matau. Vai. Tangata e whaangalo le atua. Longo winga, e na te ilo le atua, e na te le whaalangolango iai, na te ilo le atua, e na te le liu ian te ia, na te ilo le atua, e na te tau mialo na iloa, I le whaia olo na loto, a olo na whātua na I leo le atua, ma fua ono le wha le matau, o na mou le olo na wha moe, le anga walelo lo ulo na loto I le atua. Le foi le fai mai le yopo tolu sumaltasi alon foi upo lo sumalfa. A fai wo fai auro ma mea o te whaalango iai. Po o fai atu I auro o lo o whaatua tuanga oe. Vai ei, tangata e foi tupua. Tangata e wha moe I me fai e lima o tangata.
Whauta pe whapenao na sauni me whaie o tātou lima e la vea i ma whaola ia i tātou. A o tangata e li liu i le tua. Lea e whapenao na whamaonia salamo e se laus fulmalaiva. A lo na whai upu e whaiva. Whai mai remember the word to your servant on which you have caused me to hope. Whai mai le atua e manatua mai a te aula au auna. I le upu na e whetalai na mafua i ono maua le whamoe moe. Sa moa e via maua le whamoe moe. E te maua i upu fola watusia. Leanga o le atua lea. Na mua i malai le savalinga matangata. Na whaataunuina le folaunga le nu o le atua. Ina wavavae ma faola mai e kupito ma moli kanana. E o mai le aso le nei. Lea e tu mau e le suia oia. Whai mai le mumua Timoteo mtau mumua whai upu mumua. O lo wha maonia mai e Paulo. Ia le atua soifua lea. O le tamā, o le alo, Iesu Keriso. Lo tātou whamoe moe. O aile whamoe moe. O Iesu Keriso. Lo tā whamoe moe Samoa. Hallelujah. Le foi la fai mai salamo e falua o lon foi upu lima. Why are you cast down e talanoa il tangata ua le aiso na wha moe moe il tangata o lo fe meme ai. Le tangata o atu vale lo na loto. Fai mai, oh my soul, and moan within me, hope in God, for I shall praise him for the salvation of his face. Hallelujah. Fa mai oe le nā ua whapenaona e manatu atu au noa ina oe atu vale le mautonu wa le aiso whamoe moe vai mai e whafangu ma tautala i lou lava loto ma whapeifo iai e ala i lunga o lo soifua i ova o ia o lo whamoe moe ia te ia ma alanga ia te ia le pese fia o ia o le whaola tanga mo le tangata ua le aison whamoe moe. Hallelujah. Lea lai whapenao na tāua i mo tāua. Oa mai lau sāvaling. Oa mai lau wholaunga. Oa mai lau tāmoenga. Oa mai le nei a fiafi a te oe. Wa le iso whamoe moe we tau liuliua i mea whafiafia o leo langa le nei. Wa le iso whamoe moe we tau pule i lau soifua malo wola. Wa le iso whamoe moe wa laiona e fulitua mai lo tolua, fulitua mai lo ainga, a leo lo tu pea le whamoe moe ola wa tā pena i le tua mo tātou, le whamoe moe wa saunia i le tua, o le whamoe moe le o Iesu pala, o le whamoe moe taula i le upu o le tua, ma le persona o le tua, ai mawhai o no tā maua o le mea lofa, fai fua le tua. Lea lai tā ua i tā ua. Le facilita ua le na. O ai wa fai mau wha moe moi le fiafili nei. A me te le wha penao na whatanga i le li o le ola. Whatanga le atua soifua. Whatanga Iesu Keriso. O le alo pele to atasi o le tamana fo ina mai. Ina ia maua e oe le wha moe moe ola. O ia fo i o le wha ola. O ia e mawhaiono o tātou whasta ngai, mawhawhita auli, mawhaingata o le wholaunga, au tātou iaile nei o langa. E a mata le atua, o ngā totonu le atua, mai whai ufo i le atua, mea na a mata i le atua. Anga le atu le atua, i le nei a fiafi. Ta mawa tai mo la upu. Whapenao na ngalue atu, ngalue ane, ngalue ifo. Ia i lātou uma wa sauni e taula lo lātou wha moe moe. Lo loo o lātou loto ia te oe le li o le ola. Le tua o le wha moe moenga o i o le wha ola. Le papa o le ola tanga le olo mausali. Le wha ola tanga mo Samoa mon tangata. Tālo whamluia ia i lātou wa sauni e talia o e whai mali im wha ola. Ia i le wha maangalonga. Ia i le amiotonu. Ma le fuluina e ala i le totol ta mai moe. Tālo wha malosia, wha tāpenaina, ma wha penaona taunuu i le taunuunga manuia we saunia. Wha manuia le tino Keriso. Wha manuia Israelu iailo filemu ia Jerusalema. Iailo manuia ilunga ia Samoa, malana whainga malo.
mai maise o pule ngali im fai pule o matai tono nuu matai to tono ainga ai maise o le ngaluenga le tua i fatafia o lo taualanga ai le upumoni to tono o Samoa. Whaamnuia le unanga le Global Kingdom TV channel. Ai maise o le RCTV fai paangai a wale malo le tua ma le tala le lei. Fo i le viinga ia te el tama o nol swafo Yesu. Amene, ma amene. Anga le lei atu le tua fai ngā malolonga le nei fiafi. Whaamnuia le tapena tuai mo le Samoa mua. Fa soifua ia ma ia manuia.